بناوی خدای دلوان. بله ام نهاجی بنرین که خوناسین با آلی دین و تی چواته نزیکاتین دینان لسر خوناسین تگینا خوناسین خودی کرهیک فلسفیه هر وقت دگلک دین لسرانسار جهان دا جی خودکی جه ناوندیه دین بگلمپری و کشف هندرین وکی ریک جبو تگیشتین خوده گردونه او آرمان جهبون امروف دبینین کرم بگن ام اسلامی دست بکن دی اسلامی دا خوناسین و کویا ناسکرنا خوده تیدیتن حدیثا کج پیغمبر محمد علیه السلام راحتیه و گوتن یک نفسی خو ناس بکه ربی خو جناست که پرنسیبا بینگهینا و مجاره بکتینه اف تی و تی که مروف بناس کرنا هبونا خو سینورن خو او بیچارتیا خو مزناهیا خدای خودی هز و زانین بیداوی فهم بکه ده خریستیانتیه ده خوناسین به گلمپری برای تگیشتینا گنهکاری او گریدانا به خودی را دست نشان کرن باوریه که سروشتا مرووی به کتنی را میلا گناهی هیا پیوست دکه که مروف کماسین خو او کمبونا خو فهم بکه دیسا بودیزمه دا خوناسین به درباز کرنا خاپاندنا از و کشف کرنا سروشتا راستین را تکیل داره بودیزم باور دکه که خوبون هبونک ماینده و وجدانی نه لی هر تشت به هف و گریدای او دناف هرکینک دومدار ده دگوره دیسا هندویزم خوناسین به تگیشتنا که اتمان یعنی روحی فردی به برهمان راستیا گردونی را یکه او تکیل داره افته ویواته که مروف ده آستا هری کوردا فهم بکه که اف هبونک الهیه برهمان او اتمان خوناسین تیواته تگیشتنا که خبونا هندرین پارچک جروح گردونیه او داویه ده بوی یکه بله امدی وارن انجام نوسا وکی که تدیتن دین خوناسینه نه تنی وکی کشفک فردی لی هر وکی ریک جبو گریدانا ریک و پیک الهی آنجی گردونیا برفرهتر دبینه اف پیواجویا بگلمپری خواسته که مروف که جئگو او داخازن خوی روزانه دورد که و خدمت آرمانجک آن هبونک بلندتر بکه دناو خدا دگره جبو دین خوناسین نتنی تگیشتنک ذهنیه لی هر وها و گوهرنک روحانی و گوهرتنک شوازا جیانه امهنک جی بنرین که زانیار و عالم دیروکی و نافدار لسر خوناسینه چی گوتنه ام ده سوکراتس دست بیبکن سوکراتس کد گوت جیانه ناتی پرسین نه هجای جیانه ناسینا خو جبو لپرسینا فلسفی و جیانه که به فضیلت شرطه که بنگهین ده حسباند متوداویا دیالکتیکی آرمانج دکر که مروف به نزانی و پشتارازیین خو هایدار ببه و لگوری سوکراتس بری که ام جیهانا در و فهم بکن دوی ام جیهانا خویا هندرین سینورین خو و نرخین خو ناس بکن امینه ایجی پلاتون بنیرن پلاتون که گرینگی حش و رحی تقاز دکر دما که دناور جیهانا خواستکی و جهان راستین ده جداهی دکر پاراست که ناسینا روح مروف ده گیهشتن حقیقت ده رولک ناوندی دلیزه
teoriya wîya nemirbûna ruh û bîranîna xwenasînê bir asteka metafîziktir. Dîsa Aristo jî ku li ser etîka feziletê sekinî bû diyar kir ku pêkanîna potansiyela mirov jiyana baş bi nasîna xwe dest pê dike. Ji bo ku mirov bikaribe hilbijartinên rast bike, girîng e ku xwezaya mirov û tiştê ku wî temam dike fêm bike. Em dîsa Montaigne bêrin. Montaigne ku di gotarên xwe de pir caran cîhana xwe ya hundirîn û ramanên xwe lêkolîn dikir. Nîşan da ku xwenasîn pêvajoyeka berdewam a pirsîn û fêrbûna ji tecrübeyên xwe ye. Dîsa Descartes ku bi gotina xwe ya ez difikirim ji ber vê vêyekê ez heme. Bingeha felsefeya nûjen avêt parast ku nasîna hebûna xwe ya bi rêya gumanê xala destpêkê ya zanînê ye. Ev gav di nêzîkbûna xwenasînê de awayekî rasyonel û metodolojîk de girîng bû. Dîsa em Freud binêrin, psikanalîzê bihêrin nekî, ew çi dibêje? Bi keşfkirina bîra binhiş wî eşkere kir ku xwenasîn ne tenê ji ramanên hişmend pêk tê, lê di heman demê de ajotinên tepîsandî û ezmûnên zarokatiyê jî kesayetiyê şekil didin. Em warine hêdî encamê. Tegîna xwenas bike, neynika lêgerîna hebûniya mirovahiyê ji lêpirsîna rasyonela yewnana kevnar heta rêwîtiya hundirîna teolojîk a serdama navîn, ji keşfên binhişên psikolojiya nûjen heta lêgerîna ronahîbûna ruhî ya rojhilatê, ev gotin di her serdemê de şîroveyên cuda û kurahî standine. Heta roja îro jî ev şîreta kevnar ji bo ku mirov potansiyela xwe fêm bike, sînorên xwe nas bike, nirxên xwe diyar bike û jiyan bi wate zêdetir bijî, rêberek e. Xwenasî ne zanînek statîk e, lê rêwîtiyek keşfeya dînamîk e û ku heyata wî ya jiyanê berdewam dike. Heke pirsên weyên din hebin an jî hûn dixwazin em li ser aliyên dinên tegîna xwe nas bike bisekinin, ji kerema xwe şîroveyên xwe û pirsên xwe binivîsin û ji bo xwe tiştekî baş bikin, ji kerema xwe kanalê bişopînin û vîdyoyê biecibînin, xatirê we bimînin xêr û xweşiyê de.